Ka jing ki eksar jong pai ba ban pani ke jing kersan yela ki jong ki kertong ha kene ke election jit nong mi kmat pai ba sha ying derbar thawan jong ke jela kala nang mi bat nang kala nak por sha kapor bat ke jing perbana ye ki kerteng jong ki kertong ye khon election la nang perbana shat nak wai ke por sha ka wai pan Henry ki pai ba abat kinong ilam jong sang United Democratic Party nama hoti constituency kidang update ye kejeng pepena ki bor bahalor jong ke parti ban penmelano ye ke kerteng jong kandidat na kene ke parti nama hoti constituency ha kene ke singi ke bamentapat ki nong ilam jong parti na ke constituency kila dawa na ke parti lengba jong ki nong ilam ke district bat kumjuru ki nong ilam bahakli du jong ke parti UDP ba kin penmelano ye ke kerteng ye khon election na kene ke constituency bat dawaru ye ke tiket deban aibet yau ba Dennis Mukim yau ba lejukot kumu ba mode namar barok si kata hadin ba uni orang ba ula penyeso ila desya ke parti UDP rengkat bat ki para nong ilam jong ulami bahasa kemat ban penklannya ke parti UDP ha kene ke constituency daka jing temuru ban ya aireng ha kene ke election MLA arhajar ar pulai haba ai jingkran ha kene ke sengi ki nong ilam ki bakentup ya uba onda lawai ubri vice president jong ke parti nama hoti constituency nang ta uba Cyril Masenting ubri convener jong ke block 2 uba Barnabas Lengdo uba Jeril Lamare ubri president jong ke UDP Yap Ngar Circle uba Richard Lengdo bat kiwe haba persangpat ban keli lada ke parti kamai ke tiket ya uba Dennis Mukim kumbala dawa lagi nong ilam bat kipat ba nong kersan ke parti kilong ba yamanta kimpat kwa ban coba bahalor kane Henry kin penipat deki kam ha kesnem arjar ar pulai ngim kwa su kumbangi yosngau ya ke kubor hamsaya kebangi yosngau mentana kene ke cingalan ngi yosngau ya ke kubor hamsaya ke baong penban bagadon ke cinga kene tiket kadon kecing kene tiket bat utau be kene tiket kumbangi watching tip mengi padai ubreu ubala penyeso pura yalde syah ka parti UDP nagal yang cong kene kecing yang ngilaya taibha bani om balada ka parti UDP na lor ba ubreu cong ka parti udon ubala ban sim ya kecing kikle ban yalam ya kene ke konstituensi cungi na lor ban yaladon ubreu balai idang kwa bandang terwatat so ya ketiket jong ka parti UDP syau wepat lane syaki wepat ki bomdai ki membar lane ki bomdai ki dekat jong ka parti UDP ngi ismuto ba ka parti UDP kalau ka parti ka baklain na baro ti parti rulung balengin sudah ban terwatat ya ketiket jong ka parti UDP syaki breu ki bompat long udkhot jong ka UDP lada fisngau baka parti inong yalam lada fisngau baka ketika jongka parti UDP kalong kebatado nganget lada pilih terwa syabang lada isu kindon kitkar kibati ya kene kitiket hakadon kabarem na ketika ta na ketika kenhun kabangi don lakum nukum ka tiket kamde ban bakla banjaj sawepat kalade banjaj baik syau badini sukim ubala donpa kinung kersan sibun ba ubala yaj lentiru nadu barung haka parti ula yaj lentiru katkum kecing aibor bat katkum kecing penbor penkubor jong ka parti hamauti konstituensi tetang kini kikintin kiba kendiat lada cia babakalanang ni ketika lada cia babakalanang ni na kini ke kenhun ke bangi don yamanta ngimpat kerene ai ngin sajuba dagakam hau arja arpulai hadin kecing kendulak ke pementa kesni jong kinong trei bat kinong kersan jong ka parti UDP na kibabun kidong nadu tan brodar stage kli umwang kendoso hadu larbang kumcuru nadum terai ke bekentup ya ka mau ti riahi barokwe kene dicialang kala ya tai sanibha ha ka bedai bat ke cinglong cuman jong ka parti UDP hangne hapo mau ti konstituensi tahdin balai thir badia tai pha ngisyang ba ka parti UDP nadu usnem ar hacar khat ra ar hacar khat kendai
hadin bangila remno hagani election to kusnam aracar khat khandai aracar khat ra kumanan long hadin kecing remno election MLA bat MDC na kalian tung ka parti dipi kam siam na don shu kanu lani unong yalam ubala ya ka Bandung banlam ya ki paranong tere baro bat ubawan pej ubawan kimi syaman laki dong bat kiceka te kum ka parti ka bala cudon nado bala seng ya kini ka parti dipi khamtam naga liang cuma bat ki babun kinong tere ki badai ki kinong tere ki bala rin ha pedang ka cong kini ka por ka bangi don kadon ha pedang ka cong kacing ki leng a bat kacing ki pisah ba om don shu kino yalam ki ba petin lenti yengi bangin ye keren bat bangin ye thir na ka benta ka yap ka im cong ka parti tengamla kini kacing yalam ngimla kilim dapan pau ye kacing snongo ya ba ulai ula don ringkat bat ni ha don bok bahaga snem ar hajar ar huwa ha bunai Februari haka ar ho saudari uba dinis mukim uba ngikot i kum uba made ha kini ka ar ho saudari jong kuni bunai Februari uba dinis mukim ula peniasno yala de syaka parti dipi ula peniasno kata kalong da kacing yetib lang nado kino yalam tung ke distrik Ribhoi UDP bat ha kecing don ringkan bat la penya ya kecing yalam dau presiden beramba jong ke Ribhoi bat ha ke cukup por udairu presiden jong ke Mawati konstituensi Barokawe tanado bawa dinis mukim ulah penyeso yala de ha ka arpu sautari syaka parti UDP na kaliang jong ke parti kala aibor nadu kate hige sini yo ba dinis mukim ba unyang syaki saudong sokun jong ka konstituensi Barokawe hapo Mawati bat lengba kecing peniasno tu bat harengkat kecing trisitom jong ba dinis mukim tang haki khendiat benar kecing yalang ka bangilalong hakendo so ha buna April tang haki khendiat benar ngilayo ya ka penyeso ya kiwai pat kinong Krisyan ki bana kawai ka parti ha ketika sengi ngilayo ya ka ban penyeso ya ki syado nyeus pa ngut kum kinong tere jong ka parti dipi bat ter nang ta layan ya ka Mawati Barokawe bat hadin nang ta layo biang saya ka wepat ban phom yagi sob skill hapo sonidan iria hangte bat hadin nang ta la penlong ya kan ruraj sob skill bat haga jingtre sitom tung pa ini suki hakan ruraj sob skill ngilayo ya ka ban penrung ya ki membar ki bathamai tam hajar mud ha kate kesni ke bangi layo ya ka ban penrung syaka parti dipi tenaga liang jong kene kecing yalang ka bangi pelong menta kesni harengkat kecing don lang jong kinong tre baro ngikwa la kumno banaga liang jong ka konstituensi ka distrik bat ka state hi Barokawe ngikwa bakin penbenano ya ke kerteng jong ba dinis mukim baunlong kandidat jong ka parti dipi namang katkum kecing lap jong ikum kinong tre lada upa dinis umsim ye kecing kle ban penim ban pentalun ye kini kam jong ka parti ngilang baka parti dipi hapo Mawati konstituensi kalalong kabalayu tian tanah kata nagaliang jong ikinong tre baru ni kentu bani kerpat hangni ya kibor penyai jongka parti di pinadu ke konstituensi distrik bat hadu ke state ba nagaliang jongi kum kinong tre barohi ngilai sim da ka wekarai ba naga benta jongka senem ar hacar ar pulai ubreu ubaladon haka parti UDP ubala uban long kandidat de tang ubadinis mukim
na kata-kata ngi kerpat ya ki nong penyat ya ki ba halor ki cungi ba kidai ban penstedno na ka benta ban penbenale ne ban aino ya ki tiket yo ba dinis mukim khnang ba na ka liang cungi ki nong treru banginang la ban trei khamha na ka benta ban penklai ya ka parti tenah kumba phai yang sasisin sedit na kate kecinggalang nado kate hi kesni kabangi ngila pediang ku ban jenis mukim ngila ai boru kum kinong trei kum kinong kitkam congka parti ngade ubai presiden congka mauti konstituensi ngade ubai presiden congka ribuan distrik nado kate kesni ngambak laban ong hangne naga liang congka parti ngila ai bor yo ba jenis mukim ba unya syak niki konstituensi hapo mauti bani ngila ai bor yo bat hakacu koporu kadon kecingkular nagalian kecini bangkong yau bamau unde u kandidat lada u badon bok unum eleksio ya kene election tanah kata-kata nagalian tong kenika meeting kebengingi penlong mentagasni ni dawa lagu nukuno ka parti kadai bandi miliarno ya ketiket yo badinis mukim klaim do buk tengsio bat klaim do dan kamsio bandang penurung membar yanu ubakwa baniele napo mauti ka kamram cengi mentagalong bangim desu ban ya keren ya ketiket ka kamram cengi kum bakalong menta ngila dei ban ya keren kumnu ban penjong yau kandidat ubangi ngila don lepa ha pedang kini kecingnya jenti fitibhi ngatarai basi sin bangila aibo ubadinis mukim ulah penlut pensep naga benta ban penklain ya ka parti tega kamram cengi kinong tre sasisin ngan ban ini gelong ya ki pala nong tre baro haka parti dipi ka kamram cengi gelong ba ngim dei so ban ya keren ya ketiket handre ngila dei ban ya tre ban pendep no ban form ya ki soft skill ya ki primary unit ban khod ya ki weiru ban ai ya ki trelang bangi khnang ba ka jingjob ka badon rom ngin yo ban ke yau so hau arja arpulai bagi deh ban declare ya ketiket sai ba mode uba mokim misai khot e uba mode terkomta terlang jonga dalam tempat berpintik lihat no yang ini dekat bah kumengilai itu bau dia beriu jong dengan parti jong ke UDP hi hendra yang bapak tiket hadin nagalang jongi kumgin persen jong UDP umpat don kata kecimpan itu lainnya kata kecimpan isto cenga UDP ro ngimpat tim benom no ro hendra kecing isto jongi bah moderasi ide hi ulong try jong parti UDP balawan pun berkiim sangi kum parti marngi kumgin kersan boy bedbor met ben musim dan tangga jengka parti kemudian diberi ba ong bangnya kersan tangga boy po ring kersan bedbor boy ke bangla bangnya don lang don dekat akan ka parti te ngi nakaliang kinong kersan ngi kermen schem ba nakaliang jung kinong kersan ba madem krim udah banyo ba jeng tiket ada komno ro ada umla banyo yang tiket ba made ngi nang ngabadan ka parti dipi ngin mi isnan na parti dipi ro nginom song na parti dipi ada ba made unum ya tiket ngin bod ba made ada udon na kan na parti da urung kan na parti ro ngin bod ba ngi ladan rangkat hasna ba made udah bapan nongkong ya ka tiket dipi na presiden jengka distrik riboy ba dan bo khamdai ngai scam ba na kapor badan ubah mere padan mana ban pan yang kena tiket badan bok lu keren ada kapor menjual ada amdon tempi kenum ini ka parti dipi kandu kandam kanam la kan kiklisu ubah mere ada jeng so sebon jeng so no jeng ta mesin so sanrang so orang ba ju ulah leit ben rum parti UDP na ban pan ru ya tiket banga kanum nganyale no sundan lagi UDP na parti UDP kade ban ai ya ka tiket kumbangi lakwa ubah mere mukim Bamade udah beriu, ubah biang kabor kabut, ubah biang erta, bandela ikan election. Berkekam kebalaya, kekam bawa tuai, ubah biang, kekerdan ubah biang. Minum kerdan ni ubah baklan kerdan, ketim kiong bah. Oh, bamade umdon kerdan, boleh umdon kerdan. Bamade ubah pas yang piu lalu, kiar posnam, lain posnam jua, atau ubah umdon kerdan no.
ngai scam kinum dai bentarai bom de bom don kedan pula biang ka kedan ka pule kadang le bat preu dai bonu beslur menteri kalau jong kakam langi lada ka parti kan ai tiket ya bom de ngai scam ka parti dipi ane ka kadong ka thai moti kontonsi berkawai nadu nang semat kan kiem berkan yang rosong kan nala ro ban kiem ban penek pensa ya parti dipi nang semat seprang lada pipen kelai ya kena ketiket balada pim ai ya ketiket ha ibadi smukim ka UDP hamoker ka polling station hamoker umlaper kamtrai ka mayong makedo amjom ampreng bat kalampuy kata tega lama UDP kala clear zero ngau ngamtai ai presiden te balai bi ong ngamtai ong Pisutu kebor, pilih di presiden yang ke distrik, di bedai di state level, tim tip ya kayap ke im yongi apo yang ke multi constituency, ke ke baja, harga jing im yongi, dan namar kata ke jing kerpat yang balada kalong kumno ru, balada iba dinis mukim im yo ya ke tiket, na uban nengkong uba pet na kaseng UDP na kitegi ndru terligi polling station. Hagadisi nama kata nabata tiket keba mengi ngeleki ngelesar ni porbadep ngi dekermen banisania pada tiket kan po seba mode hande penban hagini ki tayo gilai baladep ngesngeu bakungwe brio balathung hatusi balalong ka meeting ka liang horda jingi hakluso ab tarik banai April hande hadi baladep ki meeting nomor kata nasudan kata junction jemput kumbai pamade dalam lang yang di meeting hari si don news pak paspangot dan ada meeting baik latu yang kumbai bukan benar nam tak kita jaga border handi kata pada kata jusio jong hikitin sini sitai balon kata jintut nakalian tiket kalian cuma masih benong ba nakalian high level ke distrik lene kondisi yang tiket ke bang masnyo banong ba nakaliang jonga na scam ban try ban nga kermen ba tiket kan de ban poi be sai ba made nama bali yo ya kan de udai brio balum lang na bata jungi bodar bare ko si bro ko hi ka mo ula persang ban pedut step ban juru ban no lang ai brio ban don parti UDP hoi ke disiden ki por balde ni tip ka ka UDP hande nakaliang ka UDP berkamdon kata ka jikli nakaliang election noi hakane sinem bade namar ba jinglum lang joi ba bade sisa hi ba nakaliang kirorong ba ki kethei kina ba kunjuri ko ba khoi kidon kata kamon waskem ba katiket kan posi ba bade nakaliang jonga bar kan meeting hakane si ni dawa ba ni pensisya ba ngimla ban ayano yono ya kan tiket lain no ya ba bade ibalalum lang ini hingga di por kita naik ke